za neprijatelja nema više ubojitijeg oružja. Ljubav prema guslama, od kada potiče? Ja od mojih 7 godina držim to sveto drvo u rukama. Obišao sam dosta i radit ću dalje. Vi ste pobjednici bili. Najviše pobjednici bili. Onda je to interesantan pjesma. Kakav je vaš odnos prema desetercu i osmercu? Deseterac je naša stara melodija guslarska. A osmerac, on je nedavno, to je nova melodija. To je više za zabavu. Jedna promjena se napravi, tako da sluša se. Mi smo ovu današnju emisiju počeli sa pesmom Najbolje i da završi. Ja bih vas zamolio za kraj još jednu pesmu. Šta vas interesuje? Za srpske borce. Može.